Mate Kapović, Radnička fronta. Mislim da je pogrešno govoriti o tome da tu imamo sa svih strana ideologiju, pa da je netko nekoga izdao, da je Bandić nekoga izdao i tako dalje. Mislim da nije. Dakle, tu s jedne strane imamo volju za moću, klijentelizam i korupciju i s druge strane imamo nekog ko stvarno ima u ideološkom smislu, dakle u smislu onoga svjetonazora, dakle jedan kulturfašizam i tu su jednostavno dvije strane našle, trgovina kao i uvijek u politici i tu je riječ o takvom dilu i tu se nemamo što čuditi i mislim da nije u redu da se nekoga proziva jer po meni ovo nije nikakvo iznenađenje što se napravilo, dakle gradonačelnik želi biti i dalje gradonačelnik, o tome ovise neke druge stvari u Zagrebu, neki dijelovi i tako dalje, poput recimo Savice koje smo vidjeli i dogovorit će se s bilo kim ko treba i čak ova strana koja je pristala na to da se promijeni ime trga, dakle to je zapravo nešto vrlo bezbolno za razliku od drugih koji bi možda tražili neki novac i tako dalje. Ovo je puno manje bezbolno, ovo je zapravo bezbolno, tako da ja bih rekao da je to izvrstan dogovor za obje strane i tu se nema što više o tome duljiti. Hvala.